Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Health Society lingba ka National Health Mission East Khasi Hills. Ha ka shiterik unailar arajar arkusau kala play pa ba ya kecing rakhi ya katayo ya kabalatip kum ka World Breastfeeding Week arajar arkusau. Halo ka phang closing the gap breastfeeding support for all. Haba kena ka jing yalang ka bala penlong mentakasngi na kalyang ka kongsan ka balong ka menteri jong ka tenat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kala batay malumala siya pang ka jing don kamban sam bat pensapriang ni ka jing tip siya pang ka jing ay buny maru ka jing mentoy kibayo haba ay buny. Syusyu ka kong Amperin kala pensngor uhalor ka jing ya denti jongka kum kalong kemi bat ka bala pensngor ya kajing sngok ya na kajing syakta jong ki khlung ha kajing pang kum ka ba shitmet bat badat buot kamet bat baro badru hakabor perkhan na khalyang ka menteri sarkar kala penslor ya kilong keme bakin tip bat yo ya ka hok jongki hakapor armed ka ba hadu hendre banai nang ta ka shuti hadin balada ban kha khlung lada ki long ki batrai kam of his pada kaju ko por lakin turu iki sahab sarkar bakin pentikna bakani ka rukam traikam kan sedang lo ban traikam hagaju ko por ka kongsan kala batai ru halor ka jingdon kam ban penek pensa ya ka rukam ban ai buin khun bat ban penslor iki nong tre jong ka kot ka khia bat ru ki asha ban penlong ya ka jing pensong thu pai ba ha ka be dei bat ka jing mentoy ka bayo na ka ba ai buin. Commit myself to actively support breastfeeding for all the mothers attending maternity services in our hospital. I will do every possible effort at my end for protecting, promoting and supporting the breastfeeding in our hospital. I will ensure all the mothers are supported for the breastfeeding within 1 hour of birth, skin-to-skin contact, discouraging pre-lactal feeds, and use of milk formula. Kung katayo breastfeeding week kamamut katayo magsungtu kamba ya kajing kodor bajing dan kam kajing ai win dan kajing ai tut tut kami ya kikulun ya kami kajing ne burung ne kajing bentit lemah kasdang ontang mentasi Nilai lalu usnem tak kenai start nai po nai dar limba ka University Declaration. Minta na kanti kata ajar apusau lapin saya ini program dapat temu closing the gap breastfeeding support for all. Limba ka UNICEF, baka World Health Organization kata WHO, ban yaiban ya ka jingkor dor, ban jingdong kam ya ka buin na kakmi Panjadai kulung na bun ki junggon ki shitong kabadai ru ka hok jong na kini bakha bat ka hok juni kulung ibalawan poi hani perke daka ka bang ngapun sngok shaki baro nganget kilaya songtu baka sarkar nan bat ki ba bor by training ba per ni ai mo bat ni pen mau ya pi baka buin mi kadai kabakong sat ikilung khamtang ki badang sukha bat kani terkom ai bun ngat mi kadai ban ya adu for bakha adu huri banai bat phina ban pinteng ni ga ai bun yaki khun hadu pasem karta kani kajing pintina ka ai bun mi kanya ram omtang ikilung ndai kunjuru ya dapat kakia bakakmi shu Kami ko kaya rapang yang dapat kakia jaga kini baju kelung ru kaya rap ru ya society as a whole. Kuno kaya rap society ladai kelung jo pi ibuin bahana pi pilai na jing shitong. Ladai pilai na jing shitong ma jingnya ka society jo ni kiu. Te nakarpat ya baro kelung kini i bayaran na ni bat
Kibang ban humiru, ki asyan ang makitin sungtu, ki long kini knowledge kini home visits, kini home base ibon ke, ki day ban sungtu jing koridor ni jing ay pun jong nak kini. Namar ba hagani ka pun ki bun kita ki antibodies, ki immunoglobulins, ki ba ay jinadai tulung na pun jai ki jimpang. Shushu lada kini ki beliau ki ba long very low poverty and the BPL pinung na ban afford ini artificial kits ni good product mongi oma lada people encourage the breastfeeding shusho kara penyerap ya income jadi tu kibato iklung ibayo pura ya kaduk kini ikam yo ya ka bor ka fight ka bakya ongtang na kamet ka pha ndre hading habun kayarap ru ya ka bor khat perdan hata imnan salang Hasno hatam. Klempet kidon bun kijing sungtu bakla ru let's say ya day bat kijing yang pun jing ai pun kekmi kumot kisitong ba man ba ai pun ketu ka bun bading kong dalam reben ide man kilio no ide man ai pun yang tu ka ba ka ki dadari ai pun yang kilung ki orang ni kije kilung ka ba lai ka te me kamtam kitu ki balik tre sarkar bahate tribal land, no? Kemudian katanya apa minta, kita dokam bantuan hujan tulung, kemudian kila bersyukur dia kadut, pada saat pada dokam, ya kini berkom hadir hapun, long suppose ki dokam balik train, ki dokam balik belah, kila dia berut instead, pada tu berut kila banai, aduk kaan minta. Ongdong kaman buah fridge, ongdong kaman buah hai kaman shimba terpang, ini bila bersyukur berharut, stop lagi ibu, nampak belum jadian dan belum sky, pada itu kadut menu perfect di kelung hayi, ilah berai kadut, haduk kat anda. Lelaki kem cukup instead kem rumah prabaji, hapok prabaji tengah tray di lawan kai dengan jumsai, pada pilawan continue na breastfeeding. Ai kelung ban breastfeed dan ai kelung ban boy, kumta ka stimulate ya kamen. But lelaki itu kecil kau lu telah memberikan ni, antara lelaki orang ngamdaksi yang aku ini dalam cermin dan bersangka kadut orang. Kata kami kata mentaliti kami menonton. Kadang orang bersangka dengan aku ini, nama bersang, dalam sisi, dalam asli, hatta oh stayo dan artio kau dan semi. Dekadu formasi mention, syukur ai songgo yang orang pelawan ini mana kermen bakani katayo bakani kesini kemengiran kita untuk breastfeeding week kan non bajinjo Shimkia hatwede buat apa kia malah keren ni doktor Syekman kasam nama benampun apa kia sangat benampun dari berdalakan dari dalam ban di ladang apa kerja penggriu kapan biang ada musyadok ada isyak kia dengan sukumen by Minister Jumi Ibunkan mengibat di Departemen maupun beri lapalai kapor penuan ini company kecil Jumi yang ini kita tentang yang kita kami bansumar bah bansyia yang kepoikan nanti Ibunkan mah ibat di Departemen kita kongsan apa akan serkar beri lapalai penuan ini IPC Jumi Publication pun Dr. Kaprin membawa lapalai kapor Jumi penuan ini pan aiman sian yang kita Jumi pemindai bansyia yang kepoikan nama lada nimbai nimkia pulih rumah menteri kita rumah pilih rumah terus masuk apa dia yang berkongsi tentang pengasummen bapa pemulung PhD dalam syariah ini pada tempat ini baru benar benar di Asia di Andang lagi waktu week pemerak ini kecil kapokio nanti doktor nanti dietitian dan pensutu yang kita kumpulan Indonesia dan kung saan itang mangi iway di nilong kita kinong rakubor binagtin tarig ibang yung ki ambassadors panlet siya kinong kami naman kumalaong tanggun kiba patsutu ay kachingoror jom na kami kaya so gede na pi laywan katne dada katne village sinong kita matray kani ka program ka salong na job dada ka syukur mo ta hami po ka hall to St. Thomas Church dengan mengenai program kejimwan Indonesia kelas 9 dengan so tong ini silang ibu nangi
kita kawan proud bampet bami ai kapet kia ya kecil beliau cumi teng-teng kena sap mampo sor cumi ni ko cakap cumi la syuril tanki ambulans kalau buat apa tingginya penggunaan yang ambulans ini bampet numpang dari impet bagi beliau dalam ayek ikut kia itre kita ibuli tuti ila ikamu ke mau dengan soal kita ini dan sipsu dalam ayek Civias berborong juni yang terakhir jikaran dapat langsung tenang dengan sudah berkat lebih menangkum membeli ada suplemen pala bandara ketu ba tarai doktor dapat pulung dapat district group kira pasien mengam dikia bah terlibat hipam yang di rumah dikia tanda kira dulu kisi dikia ini kira Pakistan mau malah keterangan tu serta kamna banda Pilot isno kita dokter kena mempilot dinas biasa nunggu mencari dari langsung berfai. Kami ke kameran tentang dokter yang Asia CDPO bandar ke kameran cuma way ini. Dan selain saya ini kemudian ada mencari portal kemudian. Nak mau nilai cepo nilai nak ketika program yang besar ni cepo Philippines. Nak try kita Philippines ketika pakai hajar telik dolar. But mamar ba itu di NGO, dia snok tilang pada soka, pada Philippines ketika wayang ini kemudian jubor ba ketika HIV/AIDS. Mereka lawan pendura dengan kelihapi kumno tidak ketika soka kini di NGO diterima ikersiamnya soka dan poisya tu kita belum dikispak dia terteli di batang tank diberi kita tentang kispak mereka dia terteli di lorong dibacok pada lah pendiar dia kata kecimpak HIV/AIDS dan obat pemerak awareness program kita terkait Haduk ba Philippines mereka terjadi dari bulan Luna dengan semua masuk IT untuk saya di berkoordinasi dia yang bertambah recuni ban baik polisi timpai ba ninyo kerja beliau Jadi beliau buat kia, menjadi beliau kebagian negara setelah. Jadi beliau mau pang pak fai. Melakukan di dokter mentah, dan kita kirim sana, dan kita kulit putih, dan kita terima kita, dan kita yang yo faktor di besar. Kung tolong kami kebetulan mentah ada siapa ada juga jelas. Masih dari kekabukalan kebetulan mok nak kita juga pengantar yang kami kekubur. Syaparo kibadang konrit bak kibadang sudah biok kelum hak jelang kebehi kecungi ngakwa pangan ya samlem ya kecing syam ngejunga kum kami jong dengan jelang akapon dengan kai di kun kecunga ibangayo ka krito ikoni bahe junga kabot wi jui di tang shido aspakan kung bahasa di kebot bintang shikilu saus bakram, but nadon haka kejimpang makrau, haka pot pengerak kai di kikun alur kihek cuna. Ngai mu shibun ye itu kikni, kibahapren kapor mengamla pangan yarap di kikun kibahaka nagarau jong ke complicated delivery. Kikni haka tukang hospital bakai kikun. Ki ayam kendit kampung kami kejoki berbeking begini kikun kijola kamtam lele nak kapor begitu nak kikubita hadu jangan naik kecil jom kecil setang jom kejoki kami kene kita kecil koridor jom kapu jom kekwitan bat haki jelah syakri India bro bat kamtam lele haka risetlah terkait borok ini kidon yang kata breast milk bag kecegah kebal kikmin ki bapahu ya kebu ki contribute lagi ki ayat dan berimpat ya pun kita dikun kita ki balik se dam yo ya kebu na kikmin ki banyak kakon lang kata kapol pengayo pun maka yang menjawab penghek bersama ikut diconati awal kita malam naik diconati makam dan bok ikut diberi ke situation kau yang gendut kam dalam challenging kecil ini
Rina Kermau, Hakapon na kai kita di Pagkakapon. Katakaday kaching koridor, jong kabu, jong kabagkumin. Ngakwakan ay kubor siya parok kilongin. Oro siya kung ijumlin banbut ring. But niyarap, yung pharmaceutical companies. Iba sinay, ibang iba package siya ka promise yan ni kami jong kano ka jaga pala ka ipamu sa dalan kung jong iso ta hindi ka na milk ka sa ta kataka packaging jong kataka promise ka so great pag reject no ya kataka original value jong kadul kami nakakami panyarang ikikun magkipegit sa kangkong kabay-kabay. Tengkan kacimbut reneng kajumi kajimit bih kajumi kapagpoy ni ba ni paklapat hababun kiyang habapagay sa ikikun kajumi. Pon ikun hakajilong emali cuma katas na tasin na majok ya ke election Emily juga dari ngam juga kami snow ba iklung iklan no nakadang balang aibang ba impat no ba impat lang tempat sakut no cuk no enteng dikun bakla ketok aibang tang namar bangi kuat pambu neng Ikon jumi kilong susceptible to all diseases. Unyang persit hindi unyang beli. Nilurong yung kata. Nga lumagen yung kata. Ang pag-ioksil, kung kanay na pag-ioksil, ang nilurong yung kata juga jikikay may temenin. Patemenin, manangit pang dong kanyang. Kaman bersyapat. Panay na ka-inject ka. Panyalang ikiklu, lalat kumu-kumu. Kabang kanyang persen, kalaan ng feeding, kalaan ng doon ikachipin yung kikiklong. Ngalalap ikiklong, kipayon niyang persen. Tama ka, jinglong nga malito nga. Kiba, kiyo kita ki mental disorders, naman kaya nga pantin, yung fever, bagiyo, akapor bagiyo, measles. Ngalalap ikiklong, kipalong deform no. Ilong deform mo na magbabalong so severe ka-rash, mga hapo, ka-respiratory tract hapo, ka-struktur, kataka, jimit yung kataka ng persen. Pa, ka-inconvenience, pa, ka-pendo, diyan ka dyan magkulong na, dyan mambriw mo. Diyan buong kikon, na kren siya ng pendong, ang kren siya ng kajingi yung kataka. There was no bag of packaging. John gave messages to nakanta elected mothers that make me kiba pun kalau very important. Tapi ketika bentar jangan pun kalau dia lang kerja, bermalam dia ke policy ke bentar suitable ini, ban kumbaga om yun officials yung departments kita report pergi cuma every mother has a right to 6 months leave after delivery of a newborn child. Does not matter whether kita diberi contractual, diberi non-contractual, diberi casual, kapan ya, baiklah. But mempersiapkan pangan insist by katakan message ni Pak Saban ke departments. No mother is too missing. But maju kami ya di individual cases di bawah siya attention to maju on. It is illegal. Ngomong inhuman. Illegal. There are court rulings which protect the rights of a lactating mother.
It is for us to obey that right. Don't come and shakman, don't come and yasro. Ni don't come and tip, we can take a negative go home. But kung kumentri ko, kami po pwede ka nganchin here. But that is the first right of a lactating mother and a newborn child. Kapaan ka mga emphasize kami. Kin government institutions to me baro kiti bandang ka breast milk bank. It's not just the blood bank which is important. Ni don't come bang conserve yang kami ketut juga kami kapag taong kati kami kumang kipangla nakatawa jong key complications kipang yok po kami kami ito ngakan mga kapori kung jungay balay idak sabanay kawan kajingkot mengindik yak buat nakakita kajing President Jokri ngayang lang ikon na marunong saya tidak ayo bibi. Konjongan habang madam na assembly ide bendang yang kahok baik dan hajar juga kalau bendang dan fiti ini kalau bendang tangbang ayaki yang kata kemadalipa kangaroo mothers buat konjongan Kim Yok Shu yang kan love Jong Kikri Syakik Pah Pidor Bahok Manta Kali na kalau ready na ang mga dari Bahok Zumiki Kim lawan Jumudor ba Pin Tikas Bokot Ngong yung uko Menestara Bokot Ka constituency Jong Mesa Megang lakumpul-kumpul anglak terlak tanfi constituency. Ka constituency jungatan aku sahaja. Menong nga bagong beliau buat yang hakun siya kapag ngawan na kaniyang kumalikay bakikun ide kiching ay soha nakite balik ng kentay. Tinoong yung habang may kwa ang kremi kinikikan ba fiskits jongi men soha ang siya hukum siya ni Namarmen dan hok pan ay ka rule ka policy ko niya. Ngin support yakikwi bakin kakot tak haba kamet kalau beli. Ikut paninkong dang shismen ikut baan lapo. Kamlong beli ya kami. Dan niam bangkot ko niya kata kajin sajaya kan ko beli. Kapag neta ko kami. Kini di doctors, kini di seats, kini di CPO officials, kini di ashas, di Anganwadi workers, di members of the community. Nang ang manginhap man niya shift 360 degrees, checking modern practices. I'm not asking anyone to do that. Tamang within systems and belief, customs and traditions. Tahu ni yang kunung ni ya, yang kikilok kami, kiberon kamu, banlakti kikon, nama kikon ni nodi. But kami kecil sisa tapi aja tanpa pok sebenarnya kikilok kami kampung, kali kecil bakal. Kan sains telah berpergi ini. Unsin kikutuni kisat no pacakalit siya naman balay lakshi coba just speak to digest siya kabang kapag system to ikap paglaban siya bunsin ni siya tangha ki doktor ni kirin kika magmunta kasi na lang pokok yan lang ako jukusan but honorable leader of opposition to me ba kung ipilit ng mga pilit kaya ha pipilit ng kamang mangyayari but in part ini ko pag nagpide lactating mother ilang kahok panpan yung breastfeeding ko na let's do it kung hindi pa siya hindi pan ini policies ini proposals
Naman ang isyusyong tang ikot. Long day. Tita kamot ka jingwan yung isa at anak ka rin yung ng group. Kamlong lenoy. Dongin pet. Magibalang mga kaning. Kajatan rin yung ikon, kibagwat yung yang kikimi kibaklan. Tama kabor met. Rin kabor peka. Yang kikipa kiban bertenderti lagi. Ngajak keli. Yang kiparlok ijongan. Hakikatnya benai bagi koni dan red kan mesti ni mengepai Vietnam menyerap ke Malaysia. Laga tentang sipo kita kipa apa ini buat apa yang buat ngikik ni dan lo koi ka awan nak kita kipa jadi kita ni ini kipa tersebut ada jadi jadi pun jadi. Barnasoba kapur kelas bangkala. Hindi mag-give up po. Dr. Carlos tidak give up po. I'm not giving up po. Namapa, day mangi iban in. Opi o maijak ng rio, ilan yung kakami ko mo kan ay buwi ko. Ilan yung kakami ko mo kan ong yupi. Kamat yung nga kampat doktor di bangan American. Ay pori na kami, ay pori na bangan klan. Ay pori na kami bangan kam la. Ngan ay attention siya ikon. At least ito ikon hindi man yan siyang depressed, nado na ka. Balik ikon kaya mo sa the time naman mga papa nagbuhat tanggang touch ikon. Tulong kaya lang po. Tanggang kita mahal. Ano sin ni Omi ikon, I love you so much from the bottom of my heart. Naman kami ka-upbringing yung kamay ko yung ikasang na to a very tender age. Feeling of rejection. Mami, pet ko yan ba? Suaya nga, tatumod, hadin nyo nga, tumod. Ni mga mag-penalize mo. Mga ibalong yan na generation pa siya eh. Pero at least, mag-joke-joke video nga. Combination informed decisions. Take informed decisions. Amat siya mag-penalize, nasuntuhin ka eh. Kidang vision. Ibang traya ka, immunization ng mga pinapayusyo kung kita mismo. Nandang i-ibon mo. Nandang i-ibon mo siya. Siya may naliti ka, kung siya may mo pang manggin mo. Samantali mo kumapit. Wala ka may dyan ka. Close. Ano siya na kwan doon na kininginay. Pag nalawang hindi doktor siya nga. Please, what remember AED doktor ibu tek center undang bawan siya to center lu. Yang ano ini doktor siya ay pagmana doktor bawan kibri bawan siya. That is what we have to do. Itu all the thing. You can pull a horse to a pond of water, but you will never be able to force the horse to drink the water. You cannot forcefully make him drink that. So, thought we will work with communities to be positive. I request both the schemes in this POMLO. This PHC is meant for the people, not for us to be fighting with each other, to be finding fault with each other, to be complaining about each other. That PHC is a center of love, of giving, of service. Get that in your head. And I will try my best to convert everything that is negative anyway into a positive thing. Lala ame ekatama try kong menteri katakan kaya. I think I would have done justice to the selection of my people when I've done pagkaligayasan. Panlong kata policy maker. But hindi niya siya. Kanina din siya everything cannot be done. Okay? Kadang siya persyang achieve, not every center will give 100% achievement. Nga as long as there is some visible change in the way we work. We work for the people and work for ourselves. It is the people's interests whom we will keep in front. But na siya is idol ka na but nakamen ba kami kanya
One donation is kan one kan a long-lasting change. Change for the good. Change man bet ba inompang hindi ki priority duni. Ki citizens ki ban appreciate yang ka effort duni. Sinajan mo yang ki ashas, yang ki Anganwadi workers ki duni. Give them more than I play. Mentari ki ashas dengan bagi num ba kabayan kerja personal tool jong fi hamas kaman what has come of trade please your ya ki tablets ki jong fi nila de ki tablets ngasung to pa ki don ki work issues ki remunerations ki long due kita ki jingyo ki long kisno ka hok jong fi kapag sang kalau apalagi kata berjiwa ya kau ayu ke contribution tu na siya ke community ke dalam IT yang amat baik maknanya dalam ada paro misal banyak tray shitong minot ya ke kamu ke pelambu pertama IT tu deh ngatarai nim kaki pun kecil pada kamu deh kecil sisa bahkan jelah juni jelah sakin tam piwa junet kita memang kalau bin berkat kita kesejelah ini dan kio masak mah kumbang isa HIV AIDS kelas long concern ke crowd itu ni happen address ini issues pak ini issues penting di dalam sub personal kejimbang AIDS kalau sub personal ketak ya ke personal life kecoba. So when we tread on such matters, we have to be very tolerant, very, available for concern, no matter. At the same time, we cannot allow this rampant increase. We have to take control. Ladadang kano kacing penbaklaya kahok kacong people. I don't need to pendik ini. But alongside the safe model scheme, they want to provide root response na kadagdagang mothers kibale se kinla ya ka livelihood engagement to joki but then bangi train for if kumno ban mapupi ka breast milk to joki kumno ban preserve ka breast milk to joki but kumno ban utilize ya kami kecil ai ke bawah lei ai kerpang yang